Umndeni ngumndeni ngelithambo lwawo umndeni. Emalunga emindeni akha imindeni lethandzekako ngekuthandza kwawo. Intsamvo yemindeni ikhipha yona lutsamvo emndenini. Umndeni. Umndeni ngumndeni ngelutsamvo. Thine sinayo imindeni. Ingani thine asiluboni lutsamvo emndenini yethu. Asiluboni kanjani ngoba imindeni yethu inelutsamvo. Phela imindeni yethu inelutsamvo loluphuphumako. Ngisho lutsamvo lolugcwele mina, ingalutsamvo lwempukudo. Imindeni yethu iyasithandza, isithandza size sangane. Mayeke phana kubhlungu, sisinasiflathela bathi, hayi nanangu maye uyadzinana. Imindeni ke leyo. Kona kubuhlungu emindenini. Imindeni yethu isithandza nasingekho lakiyo. Imindeni yethu isithandza nasekusithekeni. Ingane isithandza ngelutsamvo lolungekho. Ngisho lutsamvo loluhalatisako mina, luhalatisa thina emalunga emndeni. Lutsamvo lwemndeni asilwati nani thina. Sikhalile ngetinsuku tekuhlupheka sakhalela yona imindeni yethu. Imindeni yethu ayikasisidi, ekubeni isisidi sitsheletayo tinhlupheko. Mayeke phana kubhlungu lokho. Asikwati nani kusitwa imindeni. Sigulile sagula kepha imindeni ayikasisidi. Silele etindlini letibonakalisa sibhakabhaka. Imindeni kude lesisite khona. Silele salala sinathe wona emandi. Ngubani longakujabulela kulala anathe emandi. Bathi imindeni yethu ayikasisidi. Ngisho imindeni ledla lizambane lapondo mina. Sigadukile etinyaweni sagaduka yona iminkenge. Sigaduke ngoba phela site kwekufaka kona etinyaweni. Kepha imindeni yethu ikhona. Ngisho imindeni lethi yasithandza nasingekho. Hayi futhi bemndeni bayamangalisana. Sihluphekile sahlupheka imindeni yethu iphila. Ayikase yabalisito kithi. Igcine ngekusitshela ukuthi bokusho nakukhona lokushodako. Mbika phela ubike emndenini nabo batakutshela tabo tinhlupheko bangakuside ngalutho. Lamuhla bemndeni abasawadi emabito ethu. Phela sesibomfana bemnakabo. Ngisho umfana emkhula wabo mina. Emabito ethu sebawakhohliwe. Awuboni ngani sofuthi nempumelelo. Phela bayabona ukuthi sotophumelela. Bayayibona impumelelo yakho ishintsha impilo tabo. Babona impumelelo yakho ibeka impilo tabo ezingeni lelingetulu. Maye imndeni yathusana. Ngisho imndeni lenelutsamvo mina, lutsamvo loluphukutayo. Imindeni yethu iyasimangalisa. Lamhla imindeni seyiyasada ukuthi sibobani. Imindeni yethu itolo bengangenelani ukuthi sinjani. Kepha lamuhla iyashaya ishayile ifune kuva ukuthi siphilile yini. Bemndeni ke labo. Kopha ngoba singemakholwa kufanele sibathethelele bemindeni. Bemindeni bentala bakwentako bakwentela kubasemhlabeni. Wena sebentela indlela yakho yangesheya. Wena yakhalakhala lakho langesheya. Na utabamba emagcobo utabayini kusasa. Khulula inhlitiyo bathethelele bemndeni. Ingani nasimakaze uthasithethelele. Bongibani wena ukuthi ungete wathethelela. Lo mdzala wethu insuku wasithethelela sonile. Lamhla sihlantiwe nje ngilo litsamvo lemdali. I'm Neliswa and Phiwa. I was schooling at Somboth National High School. I was doing Form 5 last year. Watiwa njenga Neliswa the poet noma uneligama lakho nje lowatakhela lona njengel creative? Okay, I'm Neliswa the poet vele. Bangathi ngalo Neliswa the poet ema-fans ami. But esikoleni sami ngifundza khona a number of people bangathi ngalo Neliswa. Okay. Since uyasho ukuthi bofundza ucithe last year. I-poetry shotho iqala esikolweni noma wayiqala e-primary? Bengenda e-primary but ngayishintsha tikolo ngagcina ngayekela because bengikhanza ukuthi kuletinye tikolo abakunaki lokho abo poetry. Ngakugcina kwami nje ngenda ngagcina kalozitha. Bengifundza kalozitha form 1 ngabe sesengiyachubeka ke nayo kaZombothe ngenda form 4. Now ufika kaZombothe wati introduce kanjani as a poet? Lapho bengisedela igama lami as a poet bengisebenzisa lo Neliswa nje. So batingani ke ukuthi sinaneliswa la sikolweni lo watiko ngepoetry? Bengivame kwenda ema-poems ka SU. Okay. Yes, ema-poems la encourage ku bagcine bangivume ngaloko ke sebangicela ukuthi ngisho naka-assembly.
ligama lami ngingibaphelele ngokamamba sibo. Neliswa kumati kwami satana ngokudibana kaZombothe kaSU bekune get together khona. So la ngicala kumati khona makasho iNkhondlo yakhe lesikolweni. Incimbi encourage ukuthi angichubeke ima poems ami ayabasita labanye ama challenges labekubanawo bevangazi ukuthi banekusitakala lokuningi. Ligama lami ngiAsando ngakasikhonze Neliswa ngimati besifundza naye esikolweni and umuntu lothandza ukwenta tinkondlo assembly bekasitshela atinkondlo onke malanga naka sitholile isikhathi. Ngithetshela lokuthi okay vele poem ngiyayithanda kusukela ngimncane bengithethanza tinkondlo na TV bengitibukela tinkondlo na poets amandla ungisitile kakhulu ngekungiphe ama advice angitshela ukuthi vele empilweni ntochamuka nabafla batofeke bende so njengoba nakuye kwendeka ngiloko nginike tetfo logcina. Ngimbona angimuntu lo ithandzako inkondlo at the same time futhi ukahle ngoba uyadikholelwa. So ngimbona nje angimuntu lo khanza ukuthi ngaleti inkondlo takhe kukhona ebantfu labatsindzako somewhere lapho khanza ukuthi labanye balahlekile then ababuyise into right direction. Esikhatsini esiningi ngibhala ngema life challenges. Yes, khona lomya atoka hawu lokuvele akwendeki kimi kuphela yemvo leyenteka vele general and nakwendeka ngakhona ukuncoba ngana indlela naye. Sometimes la kulama poems ami ngifake ingoma especially ingoma tatu mkokstad. Khona nje nalethi ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila okuphakathi. Kule khona poem lengayibhala ngale ngoma lena ngiadvisor youth ukuthi nawuhlete usimakazi kuba nekuphila lokuphakathi futhi uyakusitha njalo. Nalena lethi lethu ngaye ukuthandaza naye leyo ngile ngabhala ngayo uthi naw kunetimvo letichachekako ejolwe njengoba asho Dume and nawuthandaza simakazi uyakusitha kakekeleli. Umfu lokahle lo open ko wonke umfu lophindze akhuthade umfu ngempilo yakhe. As a poet kukahle ukuthi usebenzisane nalabanye bosonkondlo noma usebende wefana nje kwathi ukuthi kunaneliswa the poet uchamuka ngestyle sakhe lesilukile konke kwakhe nje ukuneliswa ukuthi ehambela yedfana. Lelinye side ngasho ukuthi ku right sebenzisana nalabanye bosonkondlo because bayak advise ukuthi okay lokhu ukwenda right ayilana ngathi ungashinja sonkondlo okwendeka so lokho but at the same time ku wrong ngoba lomunye bese sothatha lamandla akho asebenzise wona. Naso kwenda wena bamfuse bathi ngazi ukuthi okay lipoem lena yazi bani mos ibe iyakho. Lehlangothi lengafisa ukuthi nele angakhula kuyo ngokuthi achubeke atibhale inkondlo takhe asachubeka futhi atiwe naye because angayibelieve ukuthi igift yakhe la ngakhona ukuthi naye athole isource of income. Kungagcini ku-source of income kube nebantfu labasitayo maybe ngithi balimele emphefumulweni ngokulala tinkondlo takhe babe healed ngotilalela kanjalo nje. Akachubeka ngadibukela phasi ngoba kutambeka emazingeni laphakeme utamneta nemisebenzi kusasa ngoba imisebenzi eseyikhona lesitiphilisa ngayo nginaye ukuthi sente emakhono. Kuloso nkondlo lohlede ekhaya ke ngiyakuva ukuthi ama poems akho ayabasita abamfu kunebamfu lesebetimpilo tabo etishintshile ngenxa yema poems akho. Then there is that poet lohlede ekhaya nyalo maybe solo yabhala yabeka uba like nathi ngiya recite abafike boneliswa bathi seyinto kulengubhalile. Ungathini kuma poets la sengaphumeli kuba ebaleni abonwa bamfu. Ngathi abatikhiphele ebaleni tinkondlo tabo because leti inkondlo tabo labahleti nato kukhona leti ngabasita by the time yena lo mfu ahleti nale nkondlo yakhe kukhona umfu lofako libeka ngafo le advice la kule nkondlo yakhe. Okay, so kile ino performer noma wagcina esikolweni Neliswa. Bengiperforma esikolweni kwanyalo lamanye ama video ngitendele endlini ngimsendele lo yifunako. All right.
So are you willing to be part of poets laphumela ngephandle? Are you recite maybe babe ne-event? Are you ready to do that? Okay, yini lo yendawo ke since uthi you are ready to do that, yini lo yendawo nyalo letokulidela to performing in front of people? Ngiyathi sonzela kubamvu nekufuna kwade nje ukuthi kwentekalani so that into kwade ukuthi nyalo kumele ngithathe siphi step especially etikolweni ngiyafisa ukuthi kutaba ne-events le kanjani ukuze into khona kulungiselele ipoem yaleyo events. Okay. Since ke nawo wabane ba nema poets la kusitako kuthi ugcine ube ngineliswa the poet. Wena ufisile ini kubasita labanye noma uthi hey nami ngangifike emadima la diboneleni ukuthi nenda kanjani? Ngifisile nami kubasita labanye ukuze batokhula nabo njengasoNkhondlo. Ngiphi ke Neliswa le poem yakho le doubts nje nami ishintsha impilo yami ithi nce nami ngikhazi I know Neliswa ungumotivateile ukuthi nami angibe poet, I can do this. Ngiphi ke le poem yakho le lothi nje nawe na ufike endzaweni uve ukuthi you know what kufike Neliswa la share something. Okay, two girls ngine poem lesihloko lesithi Mbali. Okay. Yes, like le poem lena ngi-encourage emamfombatane nekuthi athathe nje ukuthi okay mina ngiyimfombi yakethu mina futhi ngiyadicapha ngalokuba imfombi yakethu kumele ngicaphele nathi imfo nathi kuze ngizohlala naleli capho lami lothi ngiyimfombi yakethu. Mbali umuhle uyakhatsitela futhi ubusheleleti liphunga lakho liyangikhanga unukelela kamnanzi. Mbali ungubani wena? Ngubani longakufuni wena? Phela wena Mbali umuhle unukelela kamnanzi sibili. Mbali ngubani longafuni kubeka imvo lenhle lethandzekako ebusweni bakhe. Umuhle Mbali uyakhatimula Mbali lenhle. Naku-ke lokumcokwa Mbali kunetinyosi letehlatenyuka nje tifunani? Tifuna wena Mbali. Phela wena Mbali umuhle mane-ke titele kutophuphisa buhle bakho. Phela letinyosi tiyasutela Mbali, tikusutela usale ubunile. Nasobunile ke Mbali ngibani ongaphindza itsandze imvo lebunile. Tiphatse kahle Mbali, ticaphele tinyosi, titele kutophuphisa buhle bakho. Ibhala ngisusela ukuthi isikhathini salamhla seside emamfombatane. Imfombatane ukhanze sitogcina ku-12 years the rest sesebomake semancane emamfombatane la khona nyalo. Le poem ngibhalela emamfombatane lasesemamfombatane ukuthi athathe ukuthi abobani futhi aticaphe ngalobumfombi babo. Kuthiwa inkosi Dlamini lona nginda emarketini. Okay. Ngawona emarketini kusho ukuthi ngiyawathunga phindze ngiwafake. Uqala kwami kwenda emarketini ngaqala 2021 kusho ukuthi bengivakashela bhuti wami eThekwini mangivakashele ke bengithengisa amateki lapho so nangivakashele khanze ukuthi sengihleli sengicedzile kwenda ama-order ami sengimele yena and then ngikhanze ukuthi sengiyambukela uyathunga yena kathi aqala ukuthunga emarketini so bengibukela yena ke yathunga kwathi ngalinye ilanga waba like yena asengifunze nami lokuthunga emarketini ubona ukuthi la ngikwande ngangisebenze naye ngathatha skill ngawangipha skill ngathunga ngaqala lapho since 2021 up until today so ngithunga wona emarketing. Okay, akakufosanga imfundo yakho imvo nawe no boy buyihawukela yini noba athi sale ngifunga mina yethu ngoba nawo ngizame kuphinda. No emarketing akusivo lelikhulu kakhulu. Okay. Especially ngoba bengithunga high school. So akuzaya kuba ivo lelikhulu kakhulu uqala lapho ukuthi ngithunga wangiyede emarketing nambadwana nje wathi ngiwathunge ngiwathatha ngiwathunga and abanema errors of course ekucaleni but then ezihamba isikhathi efter sengimasterishile lot. Okay, so now uyaphunzisa bhuti wakho uyacala uyathunga so yini le yakwenda ukuthi you know what pouring goes you can continue wende wona emarketing? Ngangibuka lo ukuthi okay emarketing sonke siyawadzinga emarketing edindini sobuke kahle emarketing cishe ngathi into le ngayibekisa ngekudla kancane ukuthi sonke siyawadzinga emarketing and siyakha wonke malanga kuyakhiwa marketing asataba khona noma abe itechnology ithi
iyasindlula still akhona nemarketing lavulwa nge-technology sitawufika nazi lapho so emarketing cishe ayinto lengazuthi iskill lesi forever. Okay. So now wathunga uyayibona njani, you buy all material ufuna uthengise noma kufika your customers bete ne-material yabo? Okay, indlela lelula leyaye ingisebentele ngiyaye ngithi i-customer alingiyede ama-measurements noma ngihambe mle ngiyolikalela mangiceda kulikalela ngilungisele i-quotation ngilibone lokuthi tilotamba kanjani nasekumalini bese sihamba sesitolo siyothenga kanye i-material and then bese soyanginikeda lesenyana. Okay, uyayiba-advise yina sithi nje if yami libonza lami liphingi sengiyafika ngithi hey mina ngithanda marketing labo uyayibona njani? Ayizovela lapho nofaka marketing lawo pink nabo akuhambelani but yes ngiya-advise ukuthi no le colour lena le brown idzinga ikhala leso idzinga le light khaki tinto leti kanjalo ngiya-advise konke loko advise nangale material quality ukuthi le curtain leli lolithengako i-quality yonika so yini quality yini buhle balo yini bubi balo. Bamfu laba nobendela umsebenzi wakho bayayibathini so far bajabula kakhulu ama-customer ayangena ngisho ukuthi i-business le ngiyibonayo ukuthi iyalidlodlobala kancane yes marketing Eswatini onke malanga but cishe kuyadlodlobala because ngiyahamba sengihambile cishe Swaziland wonke solo ngihamba ngifaka marketing le ndawo lebengakase bengicabanga nje ukuthi ngiwe ngifike la ngafikile ngafaka marketing khombisa kona lokuthi uyakhula and le support ikhona. Yes. Okay, so when cause I think for section nje ngiyase kwaba nema-blinds when unakele i-curtain lenivanga ukuphela yini noma uyawona ema-blinds nawo uyadila ngawo? Ranani ama-blinds ngiyawenda ama-blinds ngiyaku-installela kewona ngiyadithengela thengela mina ngiku-installele phela ngufakele kahle lapha nguphanyekele ngendlela lofise ukuthi lihlale ngakhona. Okay. Ngiwenti-ke wodwa ama-blinds ngiphinze ngithunge ama-cushion phindze ngiwashe nemafastelo etini kusho ukuthi nabe unekhaya lakho nje mafastelo sangcolile entapsika nyalo ngeke line ndawufika mina ngikuwashele onke amafastelo akho ahlobe ngazi ukuthi silo sagogoshile. Okay, so bunebamphukela basha Phiwa ingozi ngiyawuva uthi nemafastelo shothi siyakuthinza nangubanje ukuthi elamafastelo siyandluleka kakhulu siyakuthinza idutho siwashele nomuntu lomusha nohleda abo uthi hayibo mina ngiyawashe amafastelo bami, or what can you say to that person? Lengakusho ukuthi kude into lebhukakala lengazuthi ingcono kunalenye uwashe amafastelo maybe ungakubuka okuncane ukuthi maybe lo mnyanga atendela ngosibuka kahle nje amafastelo kuyavilapheka kowasha anyway uyathatha isikhathi lesithe nje ukuthi ucabange kuna uwashe amafastelo so ngingasho kulomusha ukuthi emafastelo noma uwashe amafastelo noma wenda ini ungakuthatheli phasi anyway as long as kutakudensela imali and kujabulisa ungakwetha. Okay, so ufisile yini ukufundisa labanye kwenda lo msebenzi wabo sinisona ngwabanye nhlanhla wafunza ekhaya? Kusifiso sami lesikhulu kakhulu vele ukuthi ugcine nginesikole esifundisa wona marketing lapha uphanza khona ukuthi kunemishini bani bayangena bafike bafunze uthunga marketing for isikhathi baphuma engene labanye le skill sihambe ucashwe abantu labanye. Okay, since-ke ubusy nge-marketing awucabangi nje noma info lo yendawo esayidi mikufunga impahla? Kuthiwa impahla okay ngiyathengisa impahla ngithengisa i-clothing brand. Okay. Anyways. But-ke lokuthunga impahla bengisete le ngiphushayo ukuthi okay thunga but-ke kona abantu bayafika bangibude ngiyanciphisa nje impahla. Okay. Ngisanciphisa phela impahla abantu bayafika bangibude athi hawu impahla ngibe like ngisengekho kahle but akusini lengazuthi ngingayibukelela khashana. Okay. Yes ngingagcina sengiyenda efonini thola la mali. Okay, so what keeps you going every day? Uyavuka ngiyabona ugabitheke lokusho ukuthi shothi every day Phiwa was busy ngemsebenzi wakhe, so what is it that keeps you going? Luthando lalento indaba nangitawuvuka ekseni kube naloko ukuthi kuphana ngifuna ngithunga marketing uconza emshinini fike ngithunga i-curtain nase ngilithungile nase ngilibuka sengilinweba kahle ngilibuka ukuthi hayi lihlele
Okay. le nto le ngiphushako ngilo ukuthi ngiyibone le nto ukuthi okay it is working, ngihambe ngiyolifaka nangiceda kulifaka ngilibone ukuthi no lihleli kahle lijabule icustomer, malijabula icustomer mina inhliziyo yami bamhlophe, kusho ukuthi nakusasa qhubeke ngithunge emarketini ngisidela abantu labaningi. Okay. Kunema-customer akho ngelawo noma nje asithi umuntu lohlale athenge esitolo uprefer akuthenge esitolo. Yes. But now when uyaqhamuka nasithi siyawubuka umsebenzi wakho uba like wow athungwaphi lawo ungathini kubamhla kanje basono bathi you know what I prefer going to the shops than ngiya kumuntu ngithi awungithunga. Yes, marketing yathungwa khona lana mina nje ngiyalithunga likhethini from scratch ngeti material mina ngikuthungela likhethini liphume kube likhethini elingazuthi lithengwa esitolo. So ngingajabula nje bangiphe le opportunity yokuthi ngibathungele nabo kungabi ukuthi basupport asitele kuphela, nathi sikhona siyathunga marketing ngendlela labafise ukuthi abengayo singakuthungela anytime khethini nje noma ungangivisa anytime na ungitshela ngelikhethini vele kudakuthungela. So ngingasho kibo ukuthi siyangalijabulela lelithuba lokuthi ngisiphe simthungele kungabi ukuthi siya esitolo. Okay. So ngiyakuthatha isikhathi esinganani nawe uthi nje bangakuthinisa nomunye umfafu looking for jacket with no because believer ukuthi nangiya esitolo ngiyahamba nomfike ngimthatha ngiyahamba ngiyophinta umkhethini lami nje wena ngeke uthathe isikhathi esinganani? Kuyalithatha lilanga, kuyamthatha 3 days, kuyamthatha ngeviki, kushiyana lokuthi lo msebenzi ungakanani. Angeke ngiwufakele i-pressure umsebenzi lomningi ngitakuniketa lesikhathi kuze kutophuma lento lenhle. Isho ukuthi kuyalithatha 1 day, angamthatha 2 days, angamthatha 3 days, angamthatha liviki, kushiyana lokuthi ungakanani lo msebenzi losetandleni lami. Yes. Okay, so what can you say to motivate that one person nosetikado ukubela oh like what kunamuntu lophila ngethuwe marketing? Yes, ngingasho ukuthi kude loku nokunelimits la emhlabeni. Ngayicabanga le idea yakho ifike engqondweni. Most of the time i-idea ithi nayifika la engqondweni yakho ube nema-doubts ukuthi angeke ngikhone ukwenza noma ngide imali noma but now nale mindset ukuthi I can do this, I want to do this, kutawendeka uyehlale ngiwendeke. Shothi ngingasho nje kumuntu lo bukelile emakhaya ukuthi just go for it.